Незельзене вал хичель хибе жирулы хетерере занарланна. Унын выртылных зенетик пебе білме әмітленеген шақсем пайхегун да бушвадащы. Чаваш терезене замлыхне азрыканы модель ерзембе дизайнерзем де алус салармащы. Элихе чаваш тумне шене бурныш паращы. Нацики бешелеген зене хулари конкурсне Мальвина Петрова щицегурча. Аллах чавашинны кибетум дере илемжин гынатыхынман. Северен ешарыхран вичкен жилден ешумырдан сыхланы изырбушне, шибуш везене чижербе узалдан упраган ябала шутланна. Шаамба кашны шевебе дерен хыйбыл дереже, хвачы тада азамлы бур. Илемле выртынлых вара кужа илердет. Артисембе эстрада юришесем жакна лайгыланаща. Бұл костюм сендігін засын еп чывашлығын, мұнашлық не візімілі илемлі хазин тумбе чывашлығын мұнашлық не дуяды. Чынақта візімілі матур жинзем болныне, візен тумемілі илемліне, чынақта тивіші болмала чываш тумне тахын зай жүрембе. Хама чываш тумне тахын засын пачақта ұрқлашын бек дуйза еледіп. Сән ішіне дұқмада хама мұнашлырақ көрет, мұнашлық көрет, сауыныш көрет, илемлік көрет. Бұлыш сабырайт костюм мана. Конкурса подембе сагыр автор худшынна. Кашны шевеже хыйын тенче курымебе илемлих туймне шакки безинче пірлештерня. Пар авторын ішнете пренебе пытраштарайман. Эшсене нарспи, сетнер, пугане, эш костюме номинации зембе хакларыш. Адида ателье куринче нитла эштратна. Ваземех ядарлы диска номинации репаларчыш. Кибезень авторы Любовь Васильева дизайнер вон билик шулытла алранди пеши пьяман. Шакнашкал кавр кибезембе телендержи жюрие, облик верендю центрин дизайнера Зинаида Маштанова. Кумбек тумба вара сцены шинче гынамар, урамрада жюреме майбур. Дизайнер зем галанадаров шакнашкал типтерлі костюмзене, хына шурчезембе терлі офисем итнебе ядарлаза швеща. Эдем шугушлави чекизер, чун вежеве илем журатныне тебругуды нелержи шак тубушу. Телефон енчеге гынамар ядарлы ремен земде чывашы менесем ядарлы медальон земде дума булат темдерлі шишті тармалы земде дума булат мен чухлы шеңін шуғышлавы ерекліхе бұзықы шавын чухлы чывашлық ене бет терлі майлы ябаласем дума булат. Халық буянлығы ун культуринче. Емерсем куши утращунман шывра бутман халық еткерне упраза дамдарысыне, ударулы жамрыксем хыземшине илне аван. Чывашенгаларым вали Мальвина Петрова, Павел Иритков.